Biashara thokoni ya maua ni bwithite kambi ome murie ni thoko ira bekwithira nindi bayakairo ni thirikari na account nyuma ya kuingirwa ome ni abiza borithi batatu onye kurigiria na kwangaratania wakibo muna nindi bagitetera mabati yarethirite nindi yagita kuntu bate kumenya bari thoko yambiriria wakwa kuma wathanine bamunya bakiraito na nindi bakawira indi tethire kirikio ntu bakwa kinya kwina wamba point nindi byo bakimari nkarugi na ripoti tariria. Kwezi ya maua yambirire kubwithwa kume itare wathani bwa gavana Munya na kinya itare Kiraitu na kinya uringi wathani bwa gavana Kawira Mwangaza no ikubwithwa na kukuri na kasa nyingi. Ngerekano ntuku ya narua abiashara ni baiturite kutheta nikiraba kuwa riratho kwejira mumorero kenda ithondekwa ringi boya mabati aya yaramimbite ni yaraiyiro yonthe bakiorotele atongeria batho kweji na atibira bakwenda ni kuonwa nara mabati aya yaretire aisi bwata arawira atorita thoko atorita barabara awa twakira aisi bwata ameria igoro twakira ukorokera John Paul tuko faudini sio kwaya na notesi mabati ya weta tutako na urai wakirwa lakini ndera tweterere kuimboro kwara imboro mabati yageta na jamwe tore akonje bakona ndagitia ngarene change jeto tuko ide tokori atere nondo mabati ya wetare na tutakero na kwa gitara munya eta bware tutakero gitara ke raito to soka na konere ito biraorare kinyana ndi are to iraisi to are akwaria Ogora nedi antu aturia biashara bako kwa maona ndo thoko twambiririe wakiru mwecimu wa John Paul bena thirikari county twambiririe twakira na yanjirirwo wakwa last week mabati yara imbete thoko yonthe mabati ate kuonekana mwanka thai na yare no gatwonwe mabati ngirineana na yare mwanka thai kenda tukirana tweteganiria no tongeria bra bwe thokone mabati yato kothethera twake twaretero yo ikabana Kiraito agerito ikawira mabati tutena thina thirikari nene ego twakira na John Paul weto muirigi to mwendete na ndu bonde to nyuma yo tuте muntu to kodora endo tongoria babo ekuwa to korea nabwo mwakala ai korea nabwo loi bani na njara kuwanto lokala to andria kuiba to zoere ndo mabati huyo akioywa batatu alatere mabati ya gwathi ate ondo wengi bro nene muno kabeta wamesema ni una bakare otwe kwanto mabara rumena dibo dhamero kwanto mabara John Paul kura John Paul baramba wakaishia totori kura John Paul to ya naka na to era wai muntu Asia raisia to Asia Kawira Mwangaza kwenda tolendo Kawira mwendeta utangania mtu kola nabo mabati yawe kwa tuka na tongira betete ajo ono ndo kwa na usuma mabati oni ko mbosi bana beto nya kwa polisi ya ora beta ya yo ingale sia kama tero tuku bawe bawe ngale sia kama teto sia bana na tongeria no puede oni ya na tongira kino puede kila tongira beto ya ya ko nya usuma bato sangia baka ingale sia kama teto basi kama hiyo badiri ya abiashara bani bedrito baina kaita ka umumwari na ijo thoko irama bisa baborisi baingire kenda kumatio karia na nonto bariwa otongere burabu ikubuta senswe kumeitare Munya biraba kwenda ni thurano biyaro bibwithika nonto buruba tena imani na otongere burabu ikuo nonto ni kambuku barira mukone oboncho karanga na barenda ri utaranto bebe ethikana jenzi baraba kuwa ni boba abatongeria boya ndo dura njesi akana iwata iganda kameneti sia dura iri ira idhami sia noki
twathuranite kuma Gitere munya giraito ne yere ari ngabana kawira na re yere ngabana kamu atongeri bu paturo tongeria ni mwankari kenda tu tweka ito wete kirika kuthurana ringi atu tuwenda githurano kingi kigero kenda tuendelea na biashara cia toboya tugoroba kaunti tukethurana tuthura tongoria bangi baraba kubotongoria boya na jesi tukwenda ntekorera atomere tukuthura Gitere nene yani ngwetekeria utongeri bokinya Gitere bo change akora kona change utongeria ndikire bo change utongeria nyanto babo kwareko Kiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kinyua.